Ina tua-tua pirme na po kibahul-bahul mapasawotan. Pirme tong tadi mo nang baru juli-juli mana maka pangomongan. Sa ni solo sa matubot kan tigaras. Lunga sa ata mi tutudi paguni alamang muna. Sa may ito panggabihan, sa kanang tuparhorasan. Ulah-ulah namin dari hukti ni at tulang namin. Kami bitot tong bilang nyaron sa git masolong pagi lo mulai. Berludu bagi hati hamorau hagabit pasang ako. Asaron naima asaron hata anis berdua. Di rumah koki bol-bol pacalongan. Di rumah to dinami salutna. Luju-luju ma akka pacalongan. Luti matulah. Masuk kami cong-cong, kami hula-hula mereka sinaga doho at nasa hula-hula namin. Gagal mah, gagal. Dahil naman, dahil sa'yo babay. Raja niya mang buruna. Gagal mah. Dahil mamang asa margulagabi mula horas mo. Dahil mamang gudang mula-mula. Asal memahami naik nomor muna, mano-mano kamu mengatur dia naik sampai kami, sebagai umrami, balias menawi bertulis pada rupa kamu selalu umrami, bolu tu kenapa huri kami, kenapa tujuan naron, tengok kamu asal kau beri dulu kami, sino kami tujuan dari naron. Yang tidak umur musikali, yang orang pahami asudon, mano-mano bahulu naron, beda mana hubat musik.
Nalaw pa sa hato na kasi sila sinagohan ng kailan namin do amang guru namin nagburu namin. Ada sa ada sila Toby, magul sila Toby. Moro tumamang guru namin nagburu namin te. Kailan namin guru namin pa sa amang guru. Plus maruha mo subiyak ka naman kamarami. Wala na matulak. Wala tima. Amang pandi namin. Asa ko pa sa atam, sila sinirohan eh. Amang guru namin nagburu namin hela namin guru namin. Di pertikyanon. Lasubir kami panoktor ni hela namin guru namin pertikyanon. Ba namang sobar na husik.
asa tong songon na nilo ni Nel 20. Asa si Titi siya pa golong-golong ba itong nang parang na. O di usa dia na pasahat kami ang kasirasiruan ni. Amang guru namin, hila namin doon, guru namin. Amat terima tama namang koki pas-pasuna. Betul lang. Jadi di petik yan naruhan namin. Asa humuy kami sa motor namin. Ibu inam del tiyo di baik ko panuhatan. Badi ami kundang si tiyo las padu mudo asa. Mari tulog sa dalam kerja namin, iman din naman ang pas-pas perlukaso. Anak namin iman ng gabi sila muna, puro muna ng gabi perlukan namin. Isor raja namin, ibato pa kami tulog sa pangalan. Raja namin panis mga mula utos, maulo pinaman magulit tangan, tuganda naman ang yun at dito. Gabi. At sa sitin naman sigok pagkulang-kulang pagkarahunan. Tusunod pa na sila namin ng ibato pa kami, gudang lagi ang mga sila, sinubot namin. Betul. Gabi pun. Mulai dari kasih pindah ni. Bukan kamu ni kau lagi banyak. Bukan kamu mati sampai kita. Di karena peniwala ni orang hari na uliban na rin kamu. Di namroh mo na pas hato pagori ni semangat Tuhan. Roh mahamit to hula-hula muna. Pas hato dek kinagajam, dek kinamomok, dek kisahat. Parsialan na yung guru. Nang majalo pasu-pasu berpengasari peo. Guru namin na debeparunan mo. Anak muna na gabihin na namin. Maghiday, tangyang namin ito amat teribata. Saya di masa papasu-pasunay, Tuhan muna sa loob namang guru namin. Tarlumobi metong tu guru namin, doho hela namin. Hata ni Deko namang guru, hata na putas dulu, kuno na do. Sige si bagol walang pangarahun na. Otik sa sadia, dek kesahat, dek kinagajang, dek kinamong, dek kinasak na liyon. Amat teribata matong namang gohi pasu-pasunay. Solo sa hatulot yung nagkigaras. Di pasat kami Deko, Tuhan muna namang guru namin sa runa. Sa metatbang kami sa mga tupang-purasa. Wala tema, kasih kau si bagi kami. Jalak kamu, Mbak. Jalak kamu. Pasal tayo matulong na namin. Betul. Saya pasal kami itu beri namin asal saya kami yang sirtuhata kalau diberi namin las marohani raja yang tahu. Diberi namin. Mulu ni saya tanya kami. Hot mayat tong satu na saur madu. Ini madu. Matitay hubog kami. Idahan nala sindah sudayo. Las marohan bedam mula serohan tebi. Lot mapanggabi ang terhorasari. Di atasnya. Dekke sahat. Dekke sitio dekke namoknya. Angkir sahat na ulisahan na lindang. Nolo mangihut, nolo pangihut kami. Tuntio na parnidamu dalatun hipas na hamu. Ima daduhan niya ni. Mono terpaksa kami. Diyan na mangulahot kulit. Alay tumodra na tupa. Asa rohonon namin na bere. Marpulong mapaliya. Marpulong di putuna. Oras bere namin mataro na sosadia. Tuhan na mamangguhin pasu-pasu. Ima daduhan niya ni. Salam bere. Silok mula ti Raja Gorang doangi Raja kami. Dihata kasi pangano ng pinasa muna. Jadi diamu oleh nabi guru kami disuruh kami sokongan di suaku iman bersyala iman jauh pagi-pagi berbeda oleh pulau suara tua. Kadang-kadang abang ini saya ingin menjualkan. Pasuga, buat Jason, si Raja berhasil buka. Si bayi pasuga. Dibuka resort TK Roidan Nalas, kekejang maganda kali banyak orang di dalam mula 7 lano, TK 7 guru, mau anak mau guru. Yang mula 7 lano, sama satu na sama dua. Asal orang kami bisa menerima di keputusan di jauh-jauh tubuh. Itu nanti orang tahu na. Kalau itu bisa orang tidak kami. Sama gawean sama orang. Maju dulu. Jalak kamu nggak? Ada.
Lo yo será yo mucho. Kurang-kurang kau tahu nak. Posisi sedikit semangat untuk. Oke, tahan 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3. Oke. Ipekte jo, ibu yasmino ko ramo sa kulo lang ni ko. Oke, sama 5 na ito. Si bodo anak dohamu, paganak dohamu raja nami anak ira aja dohamu na ulo bay. Oke, 1. Jadi semua lima. Lagi 1. Dihita sa luhunan. Bagi hamu ikaw. Baru tuh aman berdiri. Nah, jangan masuk. Jangan. Baru aman apa? Baru aman misen. Baru aman Vera. Jangan masuk. Amarilis. Mak, Lima juga. Nah. Pembagianmu. Tuh hura-hura siya. Jadi dihilalaroha bolo dihita peperan di daga utala. Ako din kinakaling kasabi ate. Alana ino nakaning dito sada. Sada mapuparan na ako silonggam. Sada peperan ni ako si bay dua. Nung kami nakaling ate sa ate kete. Jadi ulala sa unari ka bumituha tapang dulu kate. Ito sinang-kirang-kirang iba. Kita
Majona, Ede, dalam Yesus kita bersaudara. Gabi nak, gabi. Boloro bihan sa pangabul udah bentukan di son sarubah KKBB deh kita. Baik musina dalam Yesus kita bersaudara, saudara kami. Tsunami Radisson kita noai Nawar Marangi Ima di dalam pasato Boras dia Siap kita dalam hita do Jalan bonar tsunami Ngadus rohata Boras dia Gabi hita hebekon. Jadi sedia amarahin Urang nga udah tuluk lonok parak may kabaradadan do borita dan aturan lerengnya 1.620.000 mah udah. Pasata minongi barang na tumarapat ko beberapa muna
Saya makoron na ulumay tujulan na ron. Hita pinamarangi di mas na hita alam tusada na rohat na tujulan na ron. Walau tu pinakin pakubay sunami marupok kamu baru abenok kita amanginan. Dangalan ilias nami manangalan hanami. Memang hidupnya tolak minggu nami. Nongulun-ulun tadi berkasa saderon. Asa dahulu kuma soron hata situa palitang mabagabi tubod dalo sa taduan. Arita na marhangi ro gabi asal takasi tamar si paululuan. Ipati ko kujurin na tuto pini tabian. Tu dia bida selalu na malaka pupare ro putta sa tu sime tarapotan parsaluan. Sa di Solo masaha tu betean. Ngasaha tinggal ulot terbaga sa saderon. Dihita na marangi tujulan daron tu gawe na jala tu ras na mai ta silo bodi mai bona sunami. Iya. Saudara tak kasih tamu berolok-olok doh daging dok tunai berkasa senaron dari nama maju berolok-olok tadi Victor Saudara kau asal terpas. Iyo. Pomomo, kamu terburung-burung kau tangan mo na. Oh, sesali na. Asa sunna tuwing ang ulu-ulu ito. Tumen. Mau lihat Pak. Di perpen nabi tung nama lu maksudnya kebanyakan ni argon nano lebih kamu pangkuangi yang diboruin ang taningan iterpak suwer pangkuang itu pasti puluh masuk aku beri pasti puluh ketika di basana nunga sohot de ya bere muna jadi heranami boru nami jadi boru molo hami mai dolo hami mai pudi molo hami pudi hami mai dolo karena dia marga di dabang hami marga sinade mau lihat ma apar sidoni nama kamarang di mahita jayope di hoburu molo di doloni ni kamu boru di dalam mau di dalam ada ben ada tu pola kecilnya anggota hanya sahmi ada mau kayak orang dia nunggu asal orang macam ini dua titik mani toka orang les di rumah otik sosadia dari dalam ini cina di borutai materi batama mangkok dipasungkan begitu sama petang di bang saya sa labor kita yang mulai saja yo bakatid kinanang jadi bisa hamur bukan perdabaran yang perburukan dia dibasakan Tuhan di mana margoat ubasuri ina dalam nasi saragor kita laos dicikyo dinongurang bisa kami sinan imburta todo dibasakan Tuhan dan balas Tuhan dengan las Tuhan dengan Lalu sinan Tuhan berta dok pinasahat ng Tuhan. Hindi sa sobrang ibu itu dua orang dokku. Dirohya rin na tadyang diluat yang isoho. Oras jalaga rin na kami ang kinpatunan suwak-suwak na ng kami na nagdari. Malawbor na yun ang nakakas din sa bahay. Kaya nga, mula rin ito na ng isok at turuan
Mangga Guru Najo. Jadi baru sangat kami main dinalaho mabuka itu Guru Najo bilana tak pernah sebulan nanti ho baru karena memang mudah ho di sama Tuhan dia alai molodina rumah tangga jangan rumah tangga jadi bilana nak baru memang naloho dengan juno mereka. Jadi bos sederhana, menurut tungarong akurangan ini operanannya. Munak tungar kesidang yang bawa berikut, lawan mengambilnya. Anak takas Tuhan ini baik. So, di Jumuro berikut, bawa Tuhan. Orang bahasa ini nama Tuhan nama dok. Hot sejauhnya, hot berbulan. Tuk siap dia be, biarin yang nama buru. Tok tong bayi hot buru itu. Ina mga lugahor rumah tanggamu. Toktong na tuhatay na nabungan niya muna asa toktok tuhatay na mga lehot siya pikirat niya mo nalako ka manglahon ulaw mo. Nijalani iboru sinamot Tuhan iboru nung at tungurang kujalahan. Nilalas Tuhan ibarannan las Tuhan kajinang nakabutlahan. Nila sa suwang ibo si Tuhan karahonon na asal tangga rumirisin na putih na semua dulu dikurbat dua. Tua katik kinaleng roh diborok urut digerek. Asal sebelum anak ini borok borok dongang muna at asa tina sa berdua. Di maju tu asal tidak cukup kudu. Suatu hari malam di anu borongan roh ibadah pos korhana. Karena hanya ia tokong kita bukan. Jadi arani lain dokter itu tidak semuanya tidak sesuai dengan menjalo pasu-pasu dengan karition. Dokter namanya Guru Najo siap berkata nanti kita persona siap berkata. Anjir na nagtugaliano pangmon wakati kinaneng boras na kita kapirahan. Bahos na tuktung ng borongan mo. Hindi ka sahat-sahat isulot, sahat buktian. Nung masahat, kahanat sunyon. Dari na mo, borongan mo. So, katik kinaling mo. Sahat ang oras, sahat na ganyan. Ada yang dalam ini angkat sama-sama nanti hanganan nyo. Mereka itu musik na. Opo Jessica Disoro hami hula-hula pasahaton tiap bang urus samot urus pasamot
Marsialamay, dinaw pancalo paso-paso ng saripeo. Yan akom mo nagabihela namin, buru namin nagabi parumay. Marhitay, isoni ko kay maulos pasama. Pita-pita namin ito nato na martuwa di bata. Ang giya matong manamo tinauli, manamo tinaringkam mo, tuhamu amang buru namin na buru namin, suwang-suwang ang tuhila namin buru namin ati. Hata niyo punta si julo-julo na Tuhan namin, tuwa amang buru namin na buru namin. Asa turhadukan na dugo-dugo ni lumpo, atau hati di dugo-dugo ni horto. Asa nang maho, amang buru lohto na buru sorma tua. Pairing-iring pahokku, sahat matok tunamar nini, sahat ma tunamar nono, sahat solu sahat kebotian ini garas. Di pasar kami urus pasamotor, selalu namita samat panggabian sama tu para horasa. Baik kamu para musik. Waras, kulusela. Kadung ibu kami Papamburu, Dokter Nela. Kulusela magornyo. Jadi ada orang pasar tamion. Nah berjuru sekali. Selamat menempuh hidup baru. Dalam tona nami Tuhan lupa dua, tuburu nami ngala nami. Tak pola keceng-keceng nai. Jaminan ibat itu nak gereja mah, peopomi bagas rohani. Ina no penting, bolo tona siak kami, panggilan nami, ikut saling menutupi mahamu padua, diakka kekurangan masing-masing. Bolo boleh ulah kamu kang ano manu perbedaan Tuhan. Walau kekurangan di hal nami boy buru nai menutupi. Soalnya nanti berbalik nanti. Jadi kata di situ dua mah dohonom tu hal nami, tu buru nami. Tu bola lain tu bersyukur, idolot di purba tua. Tu buat anak mahamu helano to buru. Aku mau metong sahat tu nasa rumah tua. Mang dia kamu lah maringana. Saya tong mah dapat dapat saulia. Sahat solo sahat kemotian di garas di pasar kami ulos selau. Salutnya sampai ke tempat kabian sama tu pak Khorasan. Dan kamu musik.
dongan ni ulos selau. Bison adong nunggu selau pasaton ni Simaduam. Iman idok na madar hela. Tongan amion hudia mana sumasi bonomon buat. Alai molotona siap kami na paling utama si bonomno, terutama di ulau di hamunah ka ariton dok di raja ni pamurong. Suap somoni di ulau ni Simaduam na di hutot doh molotung roh hamuna tu sama bolo manang tu parabat. Kusima si bonomon. Jadi molotung sonope madar hela. Nada boy di pasar Simaduam las maruhan uli manang rohan itu di mate lah. Jadi saat disuruh saat tubot yang tidak. Oh si doang pun pasar. Lebih kurang 5 tahun pagkagat kateniko sa Leringon upang memilih Marsaw. Di balas pikiranku dan ratutusin itu o gawin. Basyon ni si Bibel Tison di koma surprise na to. Toko manatulang marulang tao. Las Roma o pas natulang tao tunatulang. Rapdo tungamu o pukaro. Lumilisi huma o bereng kuno si kop dona hutubu ni mangte kono ng taong kisatayang margiteo sinito ay tumoni panarapos sili alino ko bereng maludo ko manubuo alene kuno disi moro di kangolong mo konsyen ko nung mo di kangolong siyang kurangan na bereng Tinang mo na. Udok tuwo. Molo sikat do majoy na tuwa. Suka digila na majoy na. Jowa na tuwa. Aslang sumo kolok itu wodo kolong nila na. Dahil asya. Kolok ko dahil ako. Pagkas niloto mo sa sariwana luwag na. Alay dilo dilepit na. Siap do gaya bengela sada. Siap na tulang. Si Pahodo nagbebit tulang punggung dito mani kay keluarga ng Desinaga. Pulo anong lang, siap do na tulang. Siap do ng iyong tubungkon, takas kita daw ng tulang. 11 luwar Sinaga. Nagihurang 5 taong itanda ko ako na. Nang gusong na kumiday mo, namat napatagis mo. Hindi ko makakay ng tulang yung nasa hindi ko malawang. Jangan jalan di tempat. Lapatan niya tayo ng tulang ibaga suwila kita. Mula malakata wolo. Mula malakata nitin. Sumamilok ibang kita ng tulang. Kita membuhi ito ng tulang yang terbaik dari Islam. Kailan namin sulat na oh manapun na tulang mato, jangan jalan di tempat. Dahil pakasi ang matigyaman sa naraparasyan dan itu mah kahulungan mo, cinta-cinta mo, walaupun upan mahurayon, odo di durukan, kahulungan na siya to, dahil siya, ibigyan mo kami balikan, ukit siyang sinus na masakan. Bagi tanau di balik gaya besar, kok siapa dan musim, kalau ni pinopar, kamu orang yang tahu siapa, las malam dah, kalau orang orang
tulus. Katan si dua madohonon nami, asapin atikon hutur ini dulu nitabian, marang di dia pehamu maringanan, sedisi mana kota persaulian. Asa terhaduka togu-togu ni hormat terhati togu-togu ni lobu. Asa nang mahamu sorma dua pering-ring pahupu saat matuk tunamar nini, sahat tunamar nono, sahat solu satu botian ini deras. Ipasat kami uluson, selutna meta satu pangkabian, satu para horasan ulus sobat. Baik, Madiku. Sudah dimambur. Jadi masuk mamusik itu sob. Terus ada